Hheyi bafowethu, kuthiwa siyikhandi siyenzeka. Nangu u-Speed Point, u-Speed Point le ndoda ifuna ukusibulisa ngenhliziyo futhi. Nangu u-Speed Point lapha abamazi kangcono-ke bathi uLucas Ribeiro. Le ndoda yena-ke indoda eyahamba la eMzansi. Ibidlalela iMamelodi Sundowns-ke Kapa Yellow. Le ngwenya yavaya-ke le ngwenya lena ngokungavumelani nayo-ke i-Sundowns yabo. So yayikhulula yona ngokuhamba-ke yaya le eSpain yawudlala khona-ke. La kugcina khona-ke i-team ebekade idlalela yaya ehlathini. Kwafikela ekutheni-ke imkhulule nawo le team lena. Kwagcina-ke eseba i-free agent. Free agent njena-ke kwaba ney'ngxoxo futhi kwathiwa uyale kuRhulani. La ngangigcina khona kuthiwa mina usayinile, angazi kwahamba kanjani ngoba ngazigcina ngizwa kuthiwa-ke lo mtshitshi usayine lapha kuRhulani. Sengiyamangala-ke nje uma ngihleli nje la bathi ngingena la kuma-social media, hawu bhu, kuthiwa le ndoda iyabuya lena. Hawu, kuthiwa i-Sundowns yenza iy'ngxoxo nayo ukuthi ibuye. Ngithi hheyi bo, uyabona phela le ndoda bese siphumulile bafana, bese siphumulile le ndoda le, yabo. Manje mase kuthiwa iyabuya futhi okusho ukuthi i-Sundowns izowina yonke into phela manje, yabo. Okusho i-Sundowns izowina yonke into. Le ndoda phela imnandi le bafowethu, ngeke lokhu siqhaphazana, yabo. Ngoba ibuya nje kuthiwa-ke i-free agent le ndoda le, kuthiwa i-free agent, yabona. So kuthiwa i-Sundowns-ke yenza iy'ngxoxo nayo ukuthi-ke imbuyise eqembini, yabo. Njengoba nazi-ke i-Sundowns ihlulekile ukumripleyisa lo mtshiti, yingakho yenza iy'ngxoxo nayo ngoba ahlulekile ukusivala isikhala sakhe, yabo. Baze abasayina abadlali abaningi for yena kodwa akugcine beluza iligi, yabo, ngokuthi befuna ukuripleyisa yena, yabo. Abazange bakwazi ukumripleyisa, yingakho-ke benza iy'ngxoxo manje ukuthi akabuye ekhaya, yabo. So-ke njengoba-ke nazi-ke i-Sundowns izoyiwina-ke le ndoda le izoyiwina vele, yabo. Uma sebenza iy'ngxoxo nayo ngicabanga ukuthi bazoyibamba lapha nalapha, yabo. Ebekade ngikufisa ukuthi i-Kaizer Chiefs ayingenelele nayo, ayingenelele nayo imfuna, kuthiwa i-free agent, une-right yokusayina noma yokusayina nanoma yiphi i-team ayifunayo, yabo. Nayo ibhakane ayingenelele bafowethu, umdlali lo, complete player le, yabo. Ngeke lokhu siqamba amanga sithi lo mtshitshi umnandi lo bafowethu. Ya, mina ngiyibukile i-Sundowns ekhona lo mtshitshi, eyi awuthi imnandi le, yabo. So if i-Sundowns imthola lo mjida futhi back, kube kusho ukuthi i-P_S_L isiphelile bafana. Kube kusho isiphelile. Iyodliwa ngobani? Iyodliwa kuno-Santos, ayodliwa ngobani bafowethu? So nje kunzima-ke uma kuwukuthi umtshitshi ugcine uyabuya ngempela ngempela ngempela, hhayi lokho kusho ukuthi kunzima bafowethu, kunzima kakhulu, yabo. Kodwa-ke ayikho siyokwenza umdlalo wayo vele i-Sundowns lo mjida ngoba phela wahamba bengavumelelanga nayo. So engicabanga ukuthi-ke abayilande futhi le ngwenya baphinde beyisayine uma kuwukuthi bayakhona, yabo. Uma kuwukuthi bayakhona kodwa nje ngithi le ndoda lena ayingayi lapha, ayingayi, ayiye lapha kwi-Kaizer Chiefs noma kwiBhakaniya, yabo. So la bantu abasalungile yena manje, abasekho right, sekuyimpi, sekuyimpi manje. Danko, ngibonge bafowethu.